saa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisia ni mutongo TV ngwatani ya mukamba matukwele ma mwini wa katatu mwakane wa ngilile miongwele na itatu mudhanyane wa umunde tui wa kana kalivu ndene wa Vilingi wa Mauvoo ni tukumbanesie Mauvoo kauta nena itu kwisila ili itatu kende muitano wa mbesie na Ndero TV na inge kwisila mitandao na itu ya mekumu kanilie mutongo TV nyeni tawa Steven MUEMA tuina Sharon Dinda nuku kwa liulela Mauvoo kwanzia meko na itu ambosisi ya mwe malatu manengete wito. Alatukumbanesie ne vamwe na Asima mwetu wa miaka 12 ulokutwikikana unabukiwe na owa wa kithioko ni muthukumi wa ndithi ya menda aki ikwatikane. Musumbi Dr. William Ruto ni wese kunene ya maundu ma andu ma mubau mokumanyana kimwi ase kiyika Kenya. Mubunge Steven Mule ase koti ndawani sia kithui kinene na muthelo timu sio nuisa 10 na aibi makueni mendeka mongelangelato uimini wo ki no choki kwisa kumatethia. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu mwana musaisi ya toko manethie na tuambia na Mauvoo mweme na cheva kuma kaunti ya Masako china wa kiko kimwe kilaki na kiutwika kana kinakikie matuku miongo ile na nyanya muhimu vitu valaki ile tuka uko wa miaka 10 ka grade 6 kiutwika na kana bukiwe na itina kuwawa na kutonywa na kabyo ni mwanake wa ndithia ulona thukuma musiusu ko ndwane ya Kanyonga kithioko ukamba wa Masinga serikali ya Masako ni yenda movea wa usesei wiki kana akini akwatekana kwa musi na sei mamwanosu asinamo ni makulu mende na usubia na siosia A2 na kuthuima athukumi alame kuandika nake Daniel Mongala no kutwambezi itina wa kiko kimwe chake na muvalaka mwili tukamweka ukuwa miaka 12 kana vithukiiwe ni mwanake wa ndithi kathino muno kavuchwa na itina kaunya thayo kisioni cha Kanyonga kila githioko ukamba wa Masinga yu minister muyani wa maundu ma mitiuko serikali ni akaunti ya Masako Konsolata Mutesia ni wombula kana serikali ino ya akaunti ya Masako ngwa utongo iwake mwandu wa vinyandeti ni kuonde yanaongamana musio na kuikithia kana akinionekana kwa simo na ingi kumatethesya sendeni wa chathi cha kumaseka mwili tukau. Gavana wito wa Masako excellence wa vinyandeti nikina mukwatie muno na yewa ena akwatwa ni cheba kinge muno na anduma ambia nuke kuete policy yake jolo wa musio ni ujo nendo ajolo wa mwana usukoti wa nethayo gali ya account ya Masako ni kuungamana musio na imatwika nikana makwate mamine chathi cho cha kumuthio musia mwana ujo na tu make sure kana aki ya mwana ni yatiwa ngina mwiso inki ni wombula kana serikali ndi isa kuungama akusia ese siko taithisi ende na kumela da kulia siku ende na usubia siana siosia yetu nikenda kuikithia kana kwina kusi wa kiko kingi taki walake ni tukua na avukiwe na itina kaumwe thayo. Gavana wito wa Masako madam wabina excellence madam wabina ndeti na serikali wa Masako nitu ikithia kana ulona atendie kitendo ki cha kumnya mwana usu thayo itambia ni yoswa ni kana mwana usu akwate haki yake na seima yake maikwata haki yake kwa uti kula serikali yati ikwani kana kesi isu ya mwana usu ni kana mwana usu akwate haki yake oingi tu kulia sei alamena siana sia yetu siana ndukatie musisisi oka ketha siana si musilila si desina mundu muima utono isubia ni kana wisethia maundu ta mainethiwa. Patrick Kea ni musei wake lituka ulana akiwa kule mivea ya kuiga ukunikili na usesei kukala hata iseso yako mamandia aki na kuendea kusia siko taithi kumela kale sia mutiuko. However bei muvea ndu wakwitha nina madam waziri vano na ni make ala ambatana namo okotukia kisia na ntu asine muvea muno na kwizila kwe waziri nitu atunga muvea kwa the entire government ya Machakos County na tukwasia nitu egwa mwe ntu amanya tu matwikereza tuina support na tunawe kwatyo
kumakola kwa serikali ya Machakos, that is county government ya Machakos, kulingana na nondo ma pledge, nondo ma tuelesia, niwe ne mwewithie ya kwamba makati yani ana ndetoi baka weze kwithio na mundu lau utete ka kesi ici cioleka kaniteleke ibatonyeka nundu yu kwananga kanata kau ke 12 years na kwiza kwithia giwananga i potential ila ke nayo ya utethia andu mayo usi utuiwayo na ziayo surely yu serikali ya likwaliza isiyondo ikwika at least ndu mina reduce kiko kiki na kitikie matuku 28 vala mwana kiesu wandithio na vithukie kele tuko kauma skulu ke musiko akaumia thayu na itina etwa kiseseni cha volisi. Daniel Mwongela, Utongoi TV, kuma ukamba wa Masinga kauntini ya Masako. Na indi tuikwatia kana aki ni kukwatia kana tuisonga nambe ituna ibinda ya saa musumbi Dr. William Ruto ni wanene angewa ila siende na kwewa va Kenya siya aume kukoma na aume na aka kukoma na aka na LGBTQ. Musumbi Dr. William Ruto asio na kutuika no kunenganda yotui wako tiwe na otonyi Kenya ninde yena muikalo sithio na muikio wayo ulote kwitikila naki sikana maunduasu no meki kekundu kungi indiwe ndetikila meki ke va Kenya. Boniface no kutueleza tina otio wa koti munene wa Supreme Court kukonia andu kana kuthengenia kwa vakuvi kwa mevae ebua nene na ila nendo ila sithirwe ila na sio muno ni atongoi makanisa no atongoi makiutitio na kuvikia enende. Kwa ivinda ya mbevyo President William Ruto ni waungamana wetakana nonginya koti ukanengwe ndaiya ateo maundola meutuwa ni koti ndaisa kuitikila unavonini maendeleo vingi sa kithio cha nthi ya Kenya umwana kuveta mwikio wake ngaisi ya Kenya na kuvikia na vingi sa maundu maingi kwa tienza ila itailite. Mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. President Ruto ni wathingila kana nonginya meo ya katiba ka Kenya katiwa na nthi ya Kenya ndithi wa yimwe katiwa le kwithwa yitikilia kutwaisya maundu mandu cia kimivai mukwemwe na vaivata wa mwene ndi kwendea na utelema na kana nukuikithia kana ndini cionthe ni cianengwa ndaiya na kuvetewa ivo. Katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Muzikuwe na wasiwasi, itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Otauni wawetekanavyo utalo munene wa enende alama ende na usukumia kuvitukithiwa kwa maondo ya talama talitendea Kenya na nonginya atongo imakindini na langi yonthe magatethesia kuna manyiwa alama imanyisio nene umatethesia kwa tianzila sia uo kusuvia kwa semolo tola wa uo. Tunajua ya kwamba kuna watu wengi ambao wanaeneza hiyo maneno. Watoto wetu kule university wanaangaishwa na mafundisho ya haya maneno machafu. Mimi nataka niulize wale wote viongozi wetu wa dini katika taifa letu la Kenya waweze kusimama kidete, wafundishe watoto wetu, wafundishe wananchi wetu ili tusipoteze mila, desturi na Ukristo na Uislamu na dini zetu katika majukwaa ambayo yanatuletea mambo ambayo ni ya kigeni katika taifa letu la Kenya. Munini wa President Rigathi Gachagua niwoneka enda utula mute alama na vitukithie itambei kotini munene aiwetekana vaina uthuku nomwe na maina uthu na koti ati ono nginya mwene nthi akati enzila ciailite na kuvitana na maundu alawa weta tamaki satani kana mauvuku mwingi va nthino ya Kenya. Hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine wataambiana nini? Mama mtaambiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Kiongozi wa nchi hii ni mcha Mungu. He is a man of faith.
he'll do what needs to be done. In any case, we have our traditions and customs, and what they are suggesting is repugnant to morality and justice and our way of life. Mwasi andongo isiaka ila sivikita chathini Kievo mwandu alisingangani metheo mailana na vinya itambele ya koti na kwasekana mota mwaitu ni maungamite kulea na vyo na metua methuku va Kenya. So today is a great day, is a great honor. That does not mean we are comfortable as women where we are. We are still fighting for our space, Your Excellency, and we will continue fighting for it, especially where we are told, Your Excellency, that now men cannot marry us. It is women who will be marrying women and men marrying men. As the women of Kenya, we are saying hatutaki, 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 hatutaki. President Ruto anena ki thini wa chathi cha utani ya muthenya wa mwaitu va thina Kenya kila chethe wa musini wa ilovi wetaka nungu kwata mbau nenge kwitikila kuongelanga ilovi ila ivathiwe ya mwaitu kana Women Affirmative Fund aima kuulia ingi ya mwaitu kana kalame mbungeni kwikithia kana nemanenga uito mwingi ya mwaitu. Mama wa taifa letu la Kenya wa bunge kutoka vyama zote walinitembelea na wakaniuliza ya kwamba wanataka ile Affirmative Action Fund ya kina mama iongezwe, na mimi nikakubali. Kutoka shilingi bilioni 2 nimesema hiyo fund iwe sasa shilingi bilioni 3 kila mwaka. Mimi nawauliza kina mama wa bunge, wakati wanashughulikia hiyo fund ya Affirmative Action, wakumbuke sana kina mama katika hiyo fund. Ingi ndongo isiaka chathini kine siendea na mukatha na kumukulia President William Ruto kuendea na makwata mwaitu mbau na mwana nthini wa muvango wake wa mokilia maundu ni maki ukwati na gikwithia kana kwina wana nthini wa maundu onthe ma Kenya. I now look to you all in the parliament, and together with our president and the deputy and the political class and Your Excellency Madam Aisha Jumwa, let the 2/3 gender bill become a reality this time. We are committed and working around the clock to ensure that Kenyan woman is at the center of the Kenya Kwanza bottom-up economic transformation agenda. The platform is better. This is because women are a critical national asset. Kuma kaunti ya Masako, Mutongo TV nyeni tawaboni mutesia. Tisongana mbea tongo hii na kali mathi kakwafa mwani maliana na utu wa koti wa yulo kana koti we na utonyi wa ala mamuvayo umwe mamanyana aki mwe ni matonya kusobya ikundi matongo iwe ni mumbunge wo Alice Ng'ang'a ameasika na utu o ni uthi ubadhukanio na kithio na mwiki wa Kenya na kuwa umaisa kuitikila kendo takikiende ba uko thika na ke Jacinta wa Munyao no kutwalese. Matongoi ni mumbunge wa Thika Mwandu Alice Wambui Ng'ang'a atongoi ani maliana na utu wa koti munene kwa kwithwa uithi utena kithio cha ilembeta ya Afrika na vale mathingilila kana ikundi yisa kwitikilwa musini wa Thika. Mwanaume hawezi kaoa mwanaume mwingine na tuseme ni sawa, ama mwanamke aoe mwanamke mwingine tuseme ni sawa. Akiwa ni sawa, kwa nini uanga mnajificha? Mkitaka kufanya wedding, kwa nini mnajificha? Nyinyi mnaonekananga tu usiku kwa clubs. Kwa nini hamuonekanangi mchana? Mumbunge huu ni waweta tavatonyeka ikundi kwithwa ivingwite maofisi mayo na kwambia kuandikithia amemba aleme cha mivodhi kuma nthi cianza. Ati unaona tunaiga mfano na wazazi wacheni nimwambie na mkondoe macho. Vijana wanapatio pesa na wale watu wa kutoka nje. Ukiambiwa if you marry another man you are going to be given money. If you marry a lady to marry a lady, you are going to be given money. Kuna pesa ingine ya laana. Kuna pesa ingine ya nini? Hiyo ni ya laana. Mutongo yu awetakana ikundi yendete utena maandiko ma Biblia na tayaki satani ayongelela kana muvango wa Ngai wa mundume atwaye mundu muka kivathukanyo na ikundi ya LGBTQ. Ningetaka kusema hiyo ni jambo mbaya sana. Shetani ndio anamuongoza, nyinyi mumepotea zaidi tena zaidi. Hapa Thika tumekataa, hata koti iseme ati tuna discriminate. Mkitokea huku kwetu Thika, mtokee muonekane,
utakuwa jambo mbaya sana. Hata sijui watu watafanya nyinyi na nyinyi. It is bad vile mnafanya, hata Biblia inakataa. Hiyo ni maneno mbaya sana. Mungu hakuwa mjinga alipoona mama ametosha na anatosha na mzee. Si ndio hivyo? Hata wanaume saa zingine mnashangaza. What is good with a man and a man? Afadhali mimi nikisimama hapa kama mama, mwanaume atasema aliona miguu. Ama mzee atasema akiona, ama mama atasema aliona huyo mwanaume alikuwa black and handsome. Sasa wanaume wawili wataona nini kwa mwanaume mwingine? Shidwe. Si ndio hivyo? Ama mama mwingine mwenzangu, mimi nitapendaje mtu ambaye amesimama kama mimi shwari? Atongo yani matula mutende ila sio kwa tambau ikundi na vala matisa kuvetanga ikundi yonde ila yuyu ute na mikio ya makanisa kivadhukanyo vandi ya Kenya. Let us teach our children good morals. Na sio kusema wengine wamepotea ati sisi tuketi hapa tupotea, hapana. It is a high time we say that whatever they are doing, it is wrong. Ekalima musio wadhika matongowe ni Jacqueline Waiwa ni matula muteko tikwa kuvitu kidhiamu yao valama adhana kwa nanga maovisi ala maokonywa na ikundi ye. Sasa hao wenye wanao wanaume kwa wanaume, mimi ile kitu ningesema hiyo ni jukumu ambayo tuwezi fuata, na hata saa hii tunaomba Mungu mahali wako awamalize na amalize nguvu. Hata mtu akienda kujaza hiyo karatasi hivi anaanguka hapo anazimia. Juu hiyo ni kitu hatuwezi fanya tukiwa wa Kenya. Sisi ni watu tunamjua Mungu na hatuwezi geuzwa na kutoka mahali kwingine tuletea mambo ambayo hatujui. Hiyo ni kitu tunaikomesha, na ni katika jina la Yesu hatuitaki, tumeikataa. Na tukijua mahali hiko tunaweza enda kuiweka moto sisi wenyewe tuhakisha hivi tuchome. Juu hatutaki, hizo ni laana tunaletewa wa Kenya. Ni muvya muno Jacinta twisonga nambe kwa Benjamin Mwaka enenthi ingela methitu ungua uiti wa Mauvoo muisio takithui kinene na muthelo yume muisio ni wa kumia kumana na molo tumo wa serikali kuungamia mabucho onthe makoti kana tax exemptions. Mwene kibila wa nguthu ya yumbe mavulini wa kukitana na kunyaika kwa Mauvoo makithui kinene na alangi Steven Mutinda Mule ni wasia kana kiti kindu chailite na ketha koti no kwithwa uyumwenthe ni wandawa i anwasu ni matonyo kuoneka muno. Benjamin no kutweleza na Mule uladu mwene kivilo nguthu ya yumbe alama tetea kithito cha kukutana Mauvoo mai no weta no uende kusenywa ni tambiela muvya okolanywa court KRA unatangasie kuungamia Mauvoo chonthe mandivisi ya court yani tax waivers na tax exemptions ni kwithwa muthiani mwoloto wete ukuna munene kwa awau makithoi kinene muthelo ndetema na nzanzo cia ciana Mauvoo alandawa ciake ciithitwe iviga va Kenya ungua mauano mavucho wa makoti yani tax waivers. KRM ya ilenda me specific masaspendi waivers yiku na masaspendi exemptions yiku undu waisia nthi ya Kenya tutegemea ndawa cia andu ala meno wa ukimwi andu ala meno wa TB kana kithui kinene na ndawa cia ndetema na singano cia nzanzo cia ciana situ na tukwata sindu ikwisila wa muvea wita wa Global Fund na kwisila kwa muvea wita wa PEFA USAID na World Bank na agreement ila hivyo katika miveno na nthi ya Kenya ni kana sindu ila itumiawa twasie ni kiti cia uthima Mauvoo asu ndawa cia ARV ndawa cia ndetema nzanzo cia ciana sindu isu ciebeawa tax kana court. Mwoloto wa KRA yuemanisha kila kindu chonthe chukire va Kenya kuma kwa ishiriko na iva cha mautethio mango lau yunongi na kibwa koti kindu kila kikuwete ukuna munene kwa au aingi kwa ilo asia no suspend exemption wemaanisha kana sindu isu ciuka ciambe ivi wa koti ula wailite no la wi katika mabukuni ma Kenya na imaanisha namo andu ala matunenga utethio namo ni mesinesa kana sindu isu meya ile ya tax. Kwa hiyo imaanisha
Kenya twitiwa twi bandu bathuku wisethia twitona kutethesia andu maitu ala wau okimwi andu maitu ala meno wau kithui kinene na andu maitu ala matona kwatwa endetema. Muyumbe wa Matungulu nwathũthia Mauvoo wakulanyo wa koti umilenesa na uyelesia muungamo wo yulu wa Mauvoo amwe hala manaina uniko kwa NMB ta manekirwe ndawani cia Mauvoo mai ala manoka va Kenya kwislama utethio. Kwa unikulia serikali na ndikulia KRA membe me very clear kila me ususpend nundu mas tuika me suspend sindu ukiolela mende anaongelela muyo kwa mwene nthi ula will lainini ila naweta cia wau wa muthelo wau wa kithui kinene singano cia nzanzo na wau wa ndetema ko ni makulio kwa ndaya nundu tuende na kwetela the full communication nikana tumanondu tumasungia Ondu yovo muleno weta nikivalua cha kila mwenenthi aive koti hati onayo serikali ya ile kuvini ya mwenenthi ulote tona misingi na divisi ya koti mule no weta wewe no Mauvoo amba koti ndawani imwe ni wewe no weki USA nkwatanioni ya ndisio ndhe na kwa president William Ruto nwelo swania ingi moloto wa KRA. Tafadhali tuwekanei na siasa ite balasie siati kila mundu no aiba koti tiule koti uyewa lakini besi ndu imwe tuteza ukwatiania muno especially ila siesilanga liko Mauvoo na hicho kitumi uona nekete baji yandikitwe NTTB nundu 2018 eto akuia musumbe wa nthino twamutwa New York kuya America kula kwa mkutano munene muno wa United Nation high level meeting na twetikilana tanthi ya Kenya na asaini kana nituendea na ukwatiania na mebele kunenga na mautethio ma kumino wau wa TB kumino wau wa ndetema kumina wau okimwi na kumina kumekshua ciana cionthe ila cia sanzo ki kwa ni probably ni mundu wote sekata na kila umisie lakini nitu make sure ta yumbe nitwatia na sindu isu ciarekebishwa nikana mwene nthi ndakaende na kuumia. Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi nyenita wa Benjamin mwaka Naindi Mauvoo suma Benjamin mwaka ni mwaka ambao tunenga mwanya kwa ambao semba udhio muoni lakini naona maotomani maingi yulua Mauvoo muno ama koti wena otonyi Pastor Mbevo wa AIC chumani Masonga leni Kibwezi wa siti onaku ni walena na maondoasu tiusio mundume kutoa mundume ungi naindi ende na kutuma otomani kusilili tachu kiende muitano wa Mbisi na Ndeto TV kana mutandao ni wa Facebook Mutongo TV ni tukwetha tuiso matambo semba udhio muoni ni tusio that. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single tele si 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota mrenda tinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gathomba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kubindota na aka mesi kubandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi
itamba hii nisi soba zeti usiona si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngiti kuwa isu si andu asu no kotumia ama mota ngundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyewe yino nebingwe seba yako wenda ka chao na chao yo wenda ukenda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu Uyane uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanesema ndo mavi ya sala twethiani Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ya, mweni. Na ukenda kesho? Ya mweni. Kiba china ni tuselewe. Jina wangeja. Nikine na kuyeya manziwa bwana odikalo na 3. Asi, we maanisha no ye kale 3. Mweni. Ndo la ngare. Mweni kala ande, tida mweni. Ekana oselika. Mweni nina kwata nyinyiga. Ida mweni ekana oselachinda tikemo. Poa ni poa. Muthenya museo mazi poa. Afya nzeo mazi poa. Lego museo mazi poa. Mazi poa ni nzeo kando. Yay! Ni twasiokithia mwana musaisi ya ikundi ya ndwani ya Kitui kwa isitwa Kitui Economic Freedom Front ingwatanio na International Republican Institute ni abundisia amuikambe wa 500 ma kuma mwingi ya katie maundu ma utongo museo izoji ila yatwe wa mwingi IPC Church Hall izukumetwe ne undo enenthi meta wa makatwa isie unenanya wa maendeleo kana public participation na makali ya kupika maendeleo makatambaika lina wa Sangino kutueleza. Ni sesele atoiso kanisani wa APC musini wa mwingi ni shirika imwecha ya kiserikali kwa isitwa Kitui Economic Freedom Front kana KEF yemwamba na ila ya International Republican Institute IRI na valato imatu moto toa boda mbewa 500 mavundiswa maundu makonete kuikoneo na utongoi na manoko yumila sembumba na onesa 10 maoni kana public participation utaundu wa visa wa shirika yeu kuelesia Kitui Economic Freedom Front ni kulia amoika ikwata ni tenundo wa ukitea haki sia mwenendi sia kimaendeleo na mwenendi withene ushishwa katika maundu ma serikali maundu 10 kaingi nituonete ukithia miradi ne kwetu kuma mashinani na ukithia wene lai kutawa naso ngota quality for money na ukithia ndina impact kwa mwenendi nicho kitu tuunganie tama youth tuongozwe ni shirika itawa IRI
International Republican Institute ya kuma America nikenda twete wanarika bamwe tumasomethi muno ndo mambo boda ndo twethi ni materia na time sia kuattend public participation na ingi bone anarika yukithe mekusishwa katika mambo ma serikali tawa mwika ane makolo meyumila sembombanoni ini kenda mwenenzi wonze ethiwe endhini wa utongoi wito kwa suo we kumabundisia kana usio wa kuattend public participation nondo utebo ndo talwa mulo talwa nola wakamesane lazima kwa kuni to kule ene in the market we especially my youth kweta no public participation na kuoneta sai kwa nango mati na beka somba hivi to ya ukide public participation si twandu mabonye to bono alama kwa kakwitikise kila ando alama metete makwenda to ya sia uti wa hilu ndo public participation itangaza na radio ando ene mairite ku kamonde pate ubaguzi nikenda wise kwithia kila mwenende ni very represented katika mambo ma development market county. Mwana kivila wa bodaboda musini wa mwingi otunga muveani wa kulene kandarasi la meotho kumanduane manenga yandu mandu wa mawene kenda kwa kaisio natoa manyu tui yandu ma bodaboda ithionze neto agurito acha tukaenda indi kila tukaenda okulia county government ya Kitui tui katika public participation kila mundu ethi allowed na kila mundu ane mwanya wa kuka katika public participation anengane maoni make alo kwenda mekwe nikaenda kila we ukwenda kite utuini wa kwenyu kana village ya kwenyu withenikie kwa na nikio kwenda kindu kia keli nitukuona miradi fulani Kitui no kithukume na miradi ni kunitwa ni county government lakini tukuona mradi fulani kindu kio sobo bandu kuko kwitha lelo no sobiswe ndu isi usobacho no na usobacho odine ya kwenyu ukwitha ndu isi usobacho no na mundu onyire umeto okiona mundu la wozete gwa contractor nitukwenda withie etha ni gwa uthukuma bandu odine fulani andu ma village moso matethete kutaba kibu kwikata nikenda withie ni ma beneficiaries ma tendezwe kwikwa bandu bau kavindani kani wakuli ovisa manene muviane wa ukui etho na kekalo na atandithia ane kenda kwa ilangia mitalatala ya uthukumi kukulia county government ya Kitui ni tuandike CEO wa ukui wa bodaboda na tuyumwisi tumukulia pia tutembeleo kumingo na tutumone no tu ni ndio mona with no tumwisi because atumjui na hizo nizo tutukumana ni bodaboda ni tutukuana tusio with tuwa mundu no sakuye na tuyumwisi no usio asa kwetu lakini yeye toku after umo Kitui uko mwingi bandu bange banene Kitui county no mwingi na watu kwenda tu na county tio kwa uni kukulia okay mwingi onekeka na tumanzonzera tumujudisha with ni twamumanya with ni tumusita kumambo bodaboda ni ndatelesia kwa tomba uni mutwa yengi wa kamoto vala wakulia tongo imeko na CNNZ zini wa miradi ile ivaniwa kwekwa nduani zikiendelea mwingi unaona project inafanya vibaya project kama ni barabara inakatwa vibaya na hakuna mtu wa kuuliza kwa sababu hata public participation vitu unakuja unasomewa instead ya kuja participate unakuja unasomewa vitu zimefanywa hivi na hivi na hivi na hivi instead ya ukuje uitwe kama uko na shida ya hospitali usema ni shida ya hospitali ijengwe kama uko na shida ya barabara usema ni shida ya barabara ujengewe iseso yako mavundi ya toi matu mota twa bodaboda vamu sini wa mwingi iseso ila ya toi soni shirika ita ya kiserikali na valato ya matu mota makulwa mavika isikaloni sia public participation nikenda mavikia na kumia miradi ila mekwenda county ya Kitui vikia na kutoa isiandoani nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi county ya Kitui Nelina Musangi Tuthi makueni kuongelangalato ni nzia imwe ya kukilia ukwati wanema na ila yaleta ukwati ambaune aimi mama kweni wawetwa ni minister wanema makueni Joyce Mutoa dhenwa iseso ya mawona ni umawimi ila yende kwa kathoka ayasiaka na county ya makueni ni kuikia metalatala ya kutethesi ya aimi kuongelangalato mausio mo na ke kalepchalo ni wa Mutonga. Nendene wa MUEMA mwana nyomeke fathoka nthini wa omba na wa devolution county cionthe cia vanthino ya Kenya cia miongwena na muonza iona nyama utwika nthini wa biasala wemi maundu make matukwa make mitandao na maundu ange maingi tukilika nthini wa county no ya Makueni mwana cia skulu imwana wa Makueni boys ne sethe iona nyama tambo la masovetie na oloto na kutumika kungithia munda kwanza ya utumani munini wa simu kana SMS ini system ila utona ukwatia pumps mundane winyithia utumia simu yaku ya koko hii system ino ito ina GPRS na hii GPRS ina line wa simu undu tumia mundu message na simu niwe umetumia message ya aliula
na ikwacha pumps yambe othukuma ngiro tuma message tu na simu yaku nundu ngiro tuma tu namba ya simu ila sibu GPS katika GPRS watuma wandika tu resume na code ila GPRS then umetumia watuma yambe ya cooperate Tio huyu woka imwana isi na utumei wa kisomo cha kompyuta kuthukumithia ngale cia ukui kana kusukuma sindu. Kaunti ya Masako nayo yikunea mbe uthosia na wemi wa meleu ala mesekanie kuumesia mbua nini na monao green grams sindoto zita sogamu chikasio katio na mwewa na tena mbozo ila zita KB1 ila zita stenda ke mbua mbinge kwa sindu isio ndetwa mwemi atumia mutona ko benefit ila climate ya kina problem. Kaunti ya Kitui nayo ni kiekela ando ingi mekwenda iwane kuwa mbini sovetwe no kiwanzuki mbini yenge sovetwe na kiwu cha kiwa na ende ukiula wesekanie kwelembetania okamba takaluvu ulo sovetwe na komba nyo kwanze ila mpetikilie kana Kitui Foods Processing Factory twithwa na maliwa mengi kati wa maliwa sitwithia na vileo kana alcoholic drinks na imweni su igotwika eti andu maingi bana stand ino ya Kitui na ni kalovo twithwa wine singi ni mango wine twina sugarcane wine na twina wine singi ta honey wine kana mead kalovo ni kagomila kena alcohol percentage ya 12% which is the standard and recommended. Nindini wa mema mwana makuona nyasindu ila county sike fathokanyo sietete ndini wa umbano wa devolution kana meskanieta exhibition na ndini wa yema ya county ya Kitui mutindi atele kutangazwa uni vena wona nyamusio kana ethe na mbani ni kwitha ndola maketo ndikavana kwenda kwiyoni ya mbinu sike fathokanyo la iliso vejone serikali wa county ya Kitui yevo mbinu yake wa na mbinu ye mwana yamba ya mukambele sikanieta kalovu sitoneta kuthowa na ikathela na mbike yavu vataile nini cia utala kalovu kaendete kwa wingi. Umbano wa devolution waenda ya kuru mundhiwo mama Mosili munene wa makwani vanthino ya Kenya mweni wa ndaya ndongo isike fathokanyo nasio yenda ya kumya mawoni yulu wa waliuku wanzeve na maundu ala matona kwikwane kana kulunga waliuku o wanzeve. Motongo TV Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ya Makueni nyaneta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Ni muvya muno Caleb Twisonga na mbe Senator Makueni Daniel Gitonga manzo ni watu la mote muvya wa kusobya nyamusi ya kithekani KWS kwa kila kuweta takulia kosa matambia alama ilite kumina dhina wa nyamu isi ya kithekani kunyamasi ya NND na muno kisione cha Kibwezi kauntini ya Makueni. Ingi manzo ni wenda maundu uiti ondo mawete tumia ni ya Kenya manewe silikali siya muti yuko piu amwe make kutiwa silikali nene. 2 months ago, I made a request for statement in relation to human-wildlife conflict in Makueni. And unfortunately, Mr. Speaker, I have not been called by the relevant committee to make a presentation nor received an answer on the same. Mr. Speaker, yesterday, an elephant killed somebody in Kibwezi East, Mr. Speaker. And the Wananchi refused to let the body go till this afternoon, when KWS went there together with policemen and tear-gassed Wananchi so that they could take away the body, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm really looking forward to an answer from the committee, an answer from the minister in charge of wildlife, an answer from the director of CID, of KWS. And Mr. Speaker, in this matter, it is now become a matter of criminal nature, in that there has been negligence or criminal negligence on the part of officers of KWS. Knowing very well the elephants are there, they've gotten reports. They just let them, wander around, and yet the county government has done a wire, and all they needed to do, Mr. Speaker, since Monday was just to take the animals across, and they are not able to come back to Kibwezi East. Mr. Speaker, the matter has really escalated, and I'm looking forward to see the DPP failure of the committee giving me any answers so that we can pursue criminal prosecution on criminal negligence charges on the death of this particular man, Mr. Speaker, so that then we can wake up the officers of KWS and they know when they neglect their duty and somebody dies, then they can be charged in a court of law, Mr. Speaker. Na mimi sina shaka pangu rohoni mwenyekiti ambaye najua ni senator wa kutoka Nyandarua Mauvoo. Nimemsikiza katika mikutano mingi akisema yeye ni kiongozi wa wanyama, Bwana Spika. Sasa hawa wanyama inakaa wamemlemea Bwana Spika. Kwa hivyo Mauvoo
atumie lugha ambayo anaelewa vizuri, kwa sababu yeye mwenyewe Bwana Spika ndio amekuwa akituambia kila mkutano, anasema yeye ni mwenyekiti wa mazingira na wanyama wako katika chini yake. Sijui sasa wanyama wamekaa juu yake, Bwana Spika. I note with concerns, and I think I do register with your office, that sometimes there are issues that are of importance and very urgent. Is there a way through your office you give an order, and I don't know whether your Deputy Speaker is the chairperson of Liaison Committee, where if we have an urgent matter, like what Senator Manso and Senator Kinyu are putting across, the chairpersons or those specific committees can give progress report. For example, if an urgent matter comes before the House like today on Thursday, is there a way with your office and your secretariat, a progress report can be given at the next sitting, maybe probably on Tuesday or Wednesday? When we're looking at the budget policy statement, there's something that my committee put as as a note, that although all these conflicts between human and wildlife, government takes responsibility, that they are supposed, the claims are supposed to be paid. We now have claims worth 4.2 billion that are supposed to be paid by the Ministry of Wildlife. In their budget, they have only provided 1 billion. So ultimately, that is why you are finding claims of 5 years have not been settled, Mr. Speaker. Tuthingalikosia kitui serikali ni akulo kulikilela kati na kutethesia andu alamena mamutha me mwanya ibindani yi amwe maende kubinyiwa ni ngalama ya mekalele o wanenwa ni John Kisengese umwe wa memba mangwatanio ya andu me mamutha me mwanya kuma kisioni cha Kiangu sub county ni ya Ikutha kitui cha ithio falawa wetakana serikali ni yende kumavinyia kwa kumumya koti ote na kumanenga otethio na yu ekulia makundi matema serikali kulikilela na kumeta na mathina alama ende na kumekumbela. Onesma Chalo kutueleza. John Kisengese no ni mwene kibela wa ikundi ya Window Disability na ila idhia wana andu mema mutha me mwanya kuma kisioni cha Kiangu sub county ni Ikutha kitui cha idhio no mwende na kuya serikali kumatethe sivindani ngana masia mekalele siende na kumailitia wana mathina maku na kukunu kutumani dinai ukiza githia nji woko tandwa langi ni erect ukiza githia nengo no ametuki ndia mbotho kuma mauya talangi mathuko maana andu alangi yu kenda ne patoneka onipa ni serikali tio itethesia andu kete githia mundu thane kuoni kwethana mathina no waongelelwa thane kuoko no kuongelelwa ina uyu kisa kwithia no witho ehebo kuthukuma mathina la mainga motithia ona motiatu na angiti ukwati mbeta cia kuthukuma uya utona kundwa izia na mbeta. General ni mwene kivelo ikundi ya Window Disability kuma kitui cha ithio ba county na kitui ni maende na kulalamikia serikali kwa kwithia mata kwa tao tethio na umwe kuma kula kwa serikali alama weta serikali tayende na kumailitia kwa kuosa koti kuma kula mai ona kwithia matwa isia biashara nini isione cia ndoane yaona sio ni biashara katiti ne pinguite katoko ka Kiangu akabiashara kau niko kankuna nje ndike ndikuinge nguna nje kabisa ni kabiashara kau nenzo wasia motorbike ni ndu maya tu nenzo wasia bicycle na business inga bingwa yanduka yu tibongo na ngingwa ni na maweku maingi kunundu ninachana oli hapo nao no mi primary siana sia hizo ndisi secondary university ningwanga binyeka pi kwamba ni wande mwani nundu ndino kwati ndina chao chochote ndina payslip ndina chochote na niwa nena maweku maingi bizi urimeni aola mundu longi wina mao monde wina moko monde okweti na wiyovo Kisengese ni wakule makundi matema ki serikali kwa matethesi ya vindani maende na kuikaila serikali kwa manengo otethio ona kwithia kundi ya NCCK ya manengete Mauvoo ndisio alama tonya kutumia noka na kweyuna yumenda serikali elikile na kumetana vindani maende na kuisilama umo makimekalile yaba hivi ndemo netho ngeboya nondo nyena mina kutoa school na mimi school una tena ngai netho ni boko tukuma sindwi sita motorbike bicycle andu ama kantu maile kwitha metu koti keli nitali kwitha ita kwangata ni mundu disabled nena ciana ci school maile kwitha maiva bisi onena ni makuiva bisi wale kwitha wanite awandu anangi kingi ni maile tunenge grants ukita kwitha at least kwitha tiebo kusukuma maisha metu kiza kwitha tina mathina kikundi chitu kumataka cyo beke yakwa grant ato ona kya kwa mbeta imwe kuma kwa serikali
tikongo kula chikita ne batona ka serikali ya tu mandi ya tu nengo vi kwa rambezi ida ne wai kila kitu nengeli ona chao hakuna na kikundi kitu na register kwa ingila kitu nengo kemu kikundi bila molau ona chochote ba hakuna ikiti hata mbele wa suomo yu udhiyula wisie kulika ne uwe shirika ya NCCK uki ya train mpaka tamana silingi sitono kururwa ise maisha maitu nambe na okeza kwita hata mina kwita tata na matu ikiri neta tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Kitui neto Onesmus Chalo. Mwana musesi ya Mauvoo asuma Onesmus Chalo nime kutunanga mwanya wa kwamba usembo thiumoni tutandedo thiumoni ili tatu ukende mwitano wambesi na ndeto TV wasia usu unene ya maondo asu ma LGBTQ wasiti usu ni usatani ni laana mekwete Kenya nitawamuoga kuma embu makima ni muvyana ndaya utumani longe wasiti Mutongo TV tumekataa sasa itakuwaje mwanaume akipendana na mwingine na tunajua vizuri kwamba mwanaume hawezi kumweka mimba so itakuwaje kama hakuna kuzaa ne muvyana ndaya ndo wawoni waku ende na kunene na naitoto ambao sembo thiumoni nitusiokethete Inengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Twende joo kidogo twende Yo bundi aja odwege you apart from person you know and wrong is chuno ndo nangi mena sindu ni ndo na pito mundu wina kinengo akakosa mundu au mupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabisa sindu sia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wambathi before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitoa Faith Mwende we single ne kaleto 300 ni single tele si 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto amashia single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota ngenda tinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kona ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gathomba isokota baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight.
Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciena uthu mwene waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi, Taveta na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunia simu kwisila noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni twasio kithe mwenda musesia enenthi kumang'eng'eta kasinga momboni ukamba wa Masaku nimenda serikali ya kaunti no ya Masaku kusela muveani wa kiwu kumaseopesya mutambo wa kukuna kiwu kumandovoini ila ikisione kicho kwena na enenthi yumela simika kolye kiwu kwa ibinda yasa na kulea kuthima uyani maimantha kiwu na kedan no kutueleze. Enenthi ala matumia kiwu cha ndovu imwela yenzitwe methini na muno kuma isione cia ng'eng'eta kwa ngulu kasinga ndwani kati wa ingi nimenda serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvea wa kiwu umaile mulati usu wa kiwu kwa kwikia sola na kumekia matangi maku ya kiwu maitita kana methi tumayolye kiwu kwa ivinda yasa na mikale yo ya kila muthina ikalikilwa. Ni mwikali wa kung'eng'eta nokie kusa 12 cia kwacha mbe wako matungi ala nithie ni matungi maingi kou twikulia mheshimiwa witu batonyeka atwikie stima nikenda with at least andu ala mekuka kiwuni tene ni matetheka na andu ala mena mawia withia mawia mo mainonga manundu thina kiwu kou ti ukulia tibingu twikiwe stima kukwitu ng'eng'eta nundu kiwu kikitethia andu aingi muno. Ithie kalima ng'eng'eta mbe ni tutunga muvea nundu twena ndovoi lakini nitukulia mheshimiwa wito atutethesie ekie stima thina wa kiwuki no to yo magekia stima weza ithia ni woleka nundu stima no kuna muthenya utuko na inde maitweki wa matangi nikenda weza ithia malaini ane maoleka isio isi ba ng'eng'eta kasinga kateve onangi ne mambuko na kiangine mesete kiwa ingi nimenda vekio matangi na kiuchu kuna icho isione si kivathukanio nikienda maolangi musukumano ula withito vondo voine no enenthi maitambuka miendo measa mokito mantha kiundo voine su nele kuvuatene nundu yikwata cia mwaki wa sola. Ina thina mwingi muno wa kiwu ni tenda stima nundu te amuko tuku nundu wa kiwu no yitathi atu yuki kwata sola ila ciebo cie kiwu kithela tene ugethi atu yukwata kiwu ngi muno natikabinga mawia maitu tukito mantha kiwu. Thina wa kiwu no wende na kwikathia muno ba kaunti ya Masaku. Serikali ya kaunti ya Masaku Islamu vya wa kiwu yende na ukulwa kumantha nzia ya mituki ya uthinikia mathina ala maende na usonzoma enenthi. Daniel Wonkela, Mutongoi TV, kumova ng'eng'eta kaunti ya Masaku. Twisonga na mbe minisa munene va Kenya Musalia Mudavadi ni wakathi ya ngwatanio na Aligned Movement seka na ngwatanio cia nthi ini na kwataniie kutoisia kampeni ya kosa nzanzo ya wa corona kana COVID-19. Mudavadi seka na kundi ye ni natetheisia kukithia kana nzanzo sivo na nitonya kukwatikana kwa mwene nthi. Kenya applauds the non-aligned movement under the Azerbaijan leadership for spearheading NAM campaign to access vaccines during the COVID-19 pandemic.
On the initiative of Azerbaijan, President and Chairman of NAM, His Excellency Ilham Aliyev, the NAM contact group on COVID-19 did a tremendous job in lobbying for not just availability, but access to vaccines. If there is a global lesson learned during the pandemic, it was the unequal access to vaccines in the world. Kenya therefore supports the COVAX initiative, but also calls for access, diversification through equitable spread of manufacturing, diagnostics, and treatments for and equitable access to vaccines by people in all countries, regardless of their wealth. To achieve this, we urge NAM to invoke its founding objectives, vision, and principles as articulated in 1955 and in Belgrade 1961 conferences in the promotion of world peace and cooperation. Like other NAM countries, Kenya is looking at a meaningful multilateral partnership beyond mitigating COVID-19. Kenya is open to concrete partnerships in improving transport infrastructure, education, liquidity to business, including medium and small enterprises, tourism recovery, improving environment, water and sanitation, supporting manufacturing, and enhancing social protection. Kenya supports NAM on the need for the international community to boost debt relief and restructuring to help African countries mitigate the effects of COVID-19 through investments and implementation of practical climate change adaptation programs. Tulikando nyuna boni atandezi alama kwa mani sokoni wa atala nimeokule utongo wa kaunti ya Masaku dhinikia usesei kiwanzani kicha utandezi ameasia kana kwa ivinde ya senimethi nibethi tobaikusi wa ungi wa mali tamiomo ya sio na wiyo ula withulukite kiwanza ki na ke Boniface no kutueleza. Methenya ili kila chumwa aingi matanithia ni makomanea sokoni watala nundwa maundu maki utandithia mwamokete kukwanya indo sio na maleo kukwata ilovia na kwetethia nthini wa maundu kiwathukanyo ateone methito maikulia maundu maungi ala methito maikusiwa kiwanzani kina kuvitana mali ya mwene nthi ila ingi yumite serikali ya kaunti ya Masaku ama iwetakana ni mavikiena kwa kiwasio indi miomwela ya ivaya vikiena uvetangwa na kumatia thinani maikuria na muno ethiwa ni vatonyeka makama nthi wa mundu usunga mali yo ila manengetu ni serikali ya kaunti ya Masaku na kumesuvia kwa ya mokoni ya mangendili kana mbuli la ivikiena uthieteria na mali no ya mwene nthi na wa sio yue meomo wiyo wa ng'ombe wonde mwanange tayo salama we baba na thina mwingi kwa uri ukulia kanzo yandike woji mani uzunga mali yo ila twake wa baba nondo itambingi sio ya wanando amwamo ni mendekea ingi vethu na ukunikili kuendea na usimana na mwela metheo maivetanda na kungea mali ya mwene nthi kisioni ki na kumavetea thina methu na usungio wa kutoa mali yo ikale enzo vikwila yeteto kumatethia iteyo ivinda ya mbe ya ene nthi ya kuteta kumana ungeula withito witwaigua kisioni ki kana kiwanzani ki cha utandithia vai matambio namwe maesa kuoneka kwi ene nthi ya kana atandithia yo na kwithwa mumilase kiyo cho kwi serikali na kiki itumamo kuendea na ukoneka kila ivinda na ukulanya maukulio la matena mausungio na wiyo waya meomoneno iwe yonde na tweguye kuandwa makwati wetisi makwata mabi wako neso kwena ina wala na zindi ingwa wala yonde uwonde wende na umekumbila nimeukulia ingi mavikie na uthinikiwa kwa metuki kutungiwa miomoyo ile yavikie na uvetangwa na kumavetea nthoni kana uya mwingi kavindani kala meutumia nhumba sia kwetethia maiweta kana vena thina munene itengunike na ene nthi maende na uvula na ila maende na utwaise maundu maki utandithia we momoko badu tubiata vyonga wala sokweno tona aratakitie we kwa noti kata kanzu nitho andi kuna biashara ambu iba sokoni no na ithini twakiwe cio na imiomo
kwa ithe twina aibo mbingi ta ithe taka na itu ya kio kito tugatwekiwa sio meomona yandikwa kwa kana kwa ume kuma kaundini ya Masako nyenita waboni Mutisia.